Kabla yapi ki perlu subscribers. Bakum juru ya kita ki perlu ki baklam subscribe bakum ju. Ngai kabla kelum lang yapi baru. De ngakermen ba kita ki perlu ki baklam part subscribe ru insa subscribe ya kan ka channel. Kenang ba kin yo ya kin yo update video. De hakan ka video ngakwa ban wara jing tip yapi perlu. Kum ka jing pen kan mau na kamta kita ki bala apply ya ka post district selection committee DSC Eastern West Hasil district. Ka DSC Eastern West Hasil district merang kalapan mi ya ka admin card na kamta karating tas jong ka post LDA makanig GR1 pan makanig GR2 ka tarik pan penlong ya ka examination na kamta ka post LDA kan long ha ka kharso tarik banai pan reo arajar husan na tanah kamta ka post jong ka makanig GR1 en penlong hak arfu pratrek benai pandreu arajar arafusan nang ta ka examination na kam ta ka post jong ka mekanik GR2 en penlong hak ju hi kasi kata hak arfu pratrek benai pandreu arajar arafusan te kenang motif kitu ki candidate ki balade ban apply ya kita ki post kin check ya ki admin card ma download ya ki admin card kenang ba kin tip ya ka por ka ba ka ka no baji entho ya kite ki writing test examination nang ta banti pro ya ka sentar ceka ka ba kita te tangkum ta perlok te sa download ya ki admin card ka jongpi te ngan sebu ya ka link hapo ka description te pila ban klik na ketika link ke ba ngalabu buat sa download hi daladi ya ka admin card ka jongpi lada phim nang pila ban link akidukan komputer te tangkum ta perlu kublai shibun